Sige nkomo ne deep na wakyere avio adwumakuo no de omoye na FDA nkrata omode aba abetu dwa no wo hye mo kyese 2022-2023 adwumakuo a eno no eye Samos Pharma Limited Accra a register wo mo nkrata mu a wo hye 2022 afena wo mo de timonidin eye drops na wo mo importo de baye eba beduru asasa do no India hono a Ophthalmics Gujarat India and the free buyer and watching so 2023 na eno no ye Samos 750 mg injection and we empanye bi ye no so Samos Pharma Accra e de buy no so India hon man the free buyer and na 2023 krona so omo chesa Avio Pharmaceutical Private Limited no se no na papa chesa ye dwumaku omo kra omo eboabo no no import into omo ye importers omo de Prolactin eye drop na tinonidi eye drops any no omo so e de buy na importer no eye Samos Pharma Limited iti exporter na ye Avio enti no eno ne de FDA diaba na FDA chese wo bia wo pesa wo kra bibi ba na de be fa sa company we so no enyale ombe process amana go through enti no FDA and sample na hihemu be hyase no o de tabo atom so omutuminya importation bia emfa emma Dr. Bliss AA Dakon Chief Executive Officer FDA and the Sankrata we aba na me Bliss seminya anu a ka me bisa ne se sa tapentador ne carisoprodol de ade ya aba Ghana ye dwaso yi as FDA ansa na BBC for wo mayi ba beto dwa no na no munimu ana no munyawe se wo munimu a anamon be na wo mutu fa ho da wo be no mboye wo munimu nso so a ene na wo mada na se na de na ekoso ende no kwentru anti documentary ya ma enka wo meka sa so mu infa nkire yen abna CJ ya reho amen just wo dream some no ho won ti ase ya reho and this is a regulatory body mandated Alba West Africa has to regulate the importation, the sale, the distribution of food and drugs. So what is FDA talking about? Yanti enra when him say enra napa ye wi adwuma no na ejani fiase say dere no and na FDA for wo mo je hosa omo ko Samos Pharma for wo mo ho no ko ye minim ni omo ko hwe no see ye be ko season anti eno ne nkrato mo dia Samos Pharma so abeka say wo mo suspect CJ mention say impersonation e bia wo bi na form din no de krasa nyoma no ba oman mu a wo se hwehwemu ekoso wo mo se BBC Africa Eye emepo matew na ensebo makato mo so agom ho fini nyina no omo ntwensan enye sade a wo mo de omo ebefa emra kwan so nti no ene nkrata Samos Pharma so dia beti CJ at least ebeka say yahunu ba bia ni kire eni ba bia ensem no ekeka kɔ ye bompa ye se enhwehwemu ku a omo ba no se uni yewra adusa ekasai no enhwehwemu no de ehia ye pa ehia ye CJ yehia omo nya enhwehwemu na ye hunu sa sotwe akwa mebi mo abna omo nye clearing agent won no hye sumase na wo clear sa eniboni eba ma mintra sa fidie so na me mane hu se yahuno yenimu no ayo clearing agent anyway good news wo hye se otia ada se obi su tia wonimu na wo ma mane se ne to de se ne ya pa ne ho ntoma yahuno na sabone no wadi ache sabone wadi ache clearing agent no what my port ya wono na wo hye po sa ne yemen edeba of course a brand documentary no edadwa no ho de o man ko wo man ko temaport wan ko hunu kwan a ye fa so shape but we know the clearing agent yenimu no clearing agent no yenimu no this is refreshing to know now in the coming days if you chinako ye de di ni baba obeti yes if you chinako in fact ye mabuno da tinti di bibia wo se ye e wo ha CJ ye be ye famu de ye ntina se obi botom hwe ye ma me audio de ba ye se ye me se no ye we ye audio so bia ba ye na nya easy o na ye se ento wada na se ke bia to na se mo ye te ha ye kan no obeka se nka ye nka na fi ma ye ntwa so se bia to wa anapatutu tu ya emmo no wotwi
kwahwe mantwea baby honest baby amafo mamabunu a wama yesei wo twere ho say enada mu ni nyina wo huni ode na brabo ebe yo nipa ba yanyinsa na bosome nkro na wo bi titama port so ye clearing agent ena nipa bonesam nti wo clear say no now the clearing agent sika na nti mo pa sika sija hina obedi aye wiase de wo ye wadwuma na munye sika ye nsira na mo kwan pa na wo fa so no ne say ya wo sen kwadada aten wo say obi yamade wo say obi babun na wo de agisika gu botom no sa sika de obenya batanya nsira ma wo da nyame hu ye nyina mo bosije ma me fa da bokrata no ento aso ti enkrata aba e wo sa opios ya abeto dwai eni abobo soma no yen ka ho asem wie ye beto aso asija ma wo hint importer ya tew ye hu na asija mede wo ekwa wo se eye Ghana link na eye icams na womo eye upgrade bi e womo dwumadie mu ene womo enhyehyeye mu na ne saso no e de sinto kakra e baye ma enipa bi ananka wo so munya access no na aye den kakra e de ama wom na eno na Ghana Link Network Services Limited womo e de ato obi bia womo ni mu ye adwuma anim ese munka makoma ento womo yem eye system upgrade na nyesa system no ene shate dan wana bibi da bi eye upgrade ya sa upgrade womo ye no wo bia data ene ne ho information bia ye wo mo system so no intact sinto bia ema ho wo si dwuma mu di ye no so no wo mo ne Ghana ye Data Protection Act 2012 na wo mo edi sa esese no adwuma pepepe enti upgrade ne de wo ma ye wie abibia adeda ye enti sinto bia wo hia ye bra na wo pese wunya access a eno so de o haw eba ye no mo chese mo fa nche na upgrade wo se bibia ne na ye koyanim ye hai sa koba se ye system edi ye adwuma ne ye koso yi ye pese ye sese ni ade a yetumi off air na ya yensiesie no na ye wi a asan aba ye adwuma amro so kra a chense de na ye adwuma dada no sa pepepe na icams dwumadi a empanyifo upgrade ye no omo eka na eno no omo chese se ye kasei no se wo guso enya sento bia na bibia bomodia na namba ife ni se ya na eye wo mo etim no emenye so emehwe ensorti ema eye 0302750140 0302750140 ubetumi so asend your message email ediafa info@icams.gov.gh na nkita hodie bia honom no modi ahyehyehye so nti Ghana Link mpanyefo na eton krei edema wo no ya da bokrata ediaba na CJ eno eda nchen so a womo HSE wokọ asante mantemu a MPP emrasebedwafo na oma set record straight na womo so de womo nim ene de womo susu se eno ene ensakraya de pepepe yo ebeba no womo de atum enti eno so da wakata aka ho asem na agenda 111 project no so na womo HSE omampani mahama na edinchimo eba no woso man no enya 1.7 billion dollars ene watumi de awiesa project ni nyina da wakata de ho nchemu aba the Ghanaian publisher aka ho asem na sije memfa enko daily graphic na yenhwe amania edahayi a womo HSE abayani abrepa wo hwe yewra Emmanuel ama kofibu a wogyan wo so ne sisi ne wata nanum sije agene nsem so kwa asante mantemu ko bontoa hwe de so galamse semani ade na omokodu ofin basin ye forest ni mu no mo chese ensase a galamse aseno no sije won de ye football pitch ya na ne kese etie no ye beka bo ho mako empem so ne hanum 7500 football size no ne sama ko 7500 ene se be se fia ko kaso CJ eno ne kwaye mu asase a galamse fu aseno ne kese ye han ni na mpanyefo ni abresa krodoma wo mo tew so ma Chinese fo mienu ni nkrofo bi aka ho ati se abana ni abrepa ebeku galamse no iti wo hye ba bi na wudi sa adwuma no ensasa wo timpo so mo bansa na wadwane hyase a na park wo nioma ne fi asase ne so isansa wo ni tumi ni nkrate ma kwan se wo betufo magudi a peba bi fa eno na edahayi na CJ yewra Joseph Bukaru Nikpe Minister of Transport or Cheso Porter charges no womo ebetete so eno ene de aban no ediaba ya womo ehwe so womo betete to duties ni levies bia ewo honom no womo betete so the Bokrata Daily Graphic anim ene de wodiaba mabobi so amao na edan chen so a
CJ Ghanaian Times the Bokrata yenim na wo mo se mampania be de akire ye nyina ye mamme ya wa break history ai nei ni di be kwa bakose mu se mampania be de ache wodi kan ya wo ye oba na Jane Poku Agyeman professor ni foni edaha na wakọ akosia ye Council of State na wo se wo mo emomodin enya dwuma na wo mo enya wo mo din ento wo mo ma Ghana fo nyina hu se ye ka Council of State a emfaso wo sopa edema oman no eno ho asem edaha ne yese ensubransam bi so ato wa Sante Mampon CJ mene ekasai nipa bebre no a na wo mo eni babida esanse enso no na ano den nti atutu mo dan so bi won ma dwuro mo dan agu ehu yie pa eno ene de ekosom na 19 Presby Primary School no krompo de roofing ni nyina na da hai mframa no eyi efiri so na enso da no den pa Asante Mantemu de a efi ho aba eno no na mede wo eba de overseer de bokrata mu me amenua bema yewra famous ampem nyako ya wono na obomoden ekọ asojaman abaton pesua no so a oyemra se bedwane so ye deputy minister for finance na okokopie committee anim me gidite ba na de sije wonu bebi na so bebre na social media so a yense pi no abat asemba kwa waka ene se wo mo de technology na ebenya ebeji revenue ediama oman no the overseer de bokrata aka ho asem galamse nsem no so omo abo ho amane enti nsem a de bokrata hodo no ede ba ye na mabobo bi so ama no